Jalan rahayu kemat jalan Arabi jalan rahayu kemat jalan Arabi Allah jatuh rasa prestasi lahirabati Ibatriku abadika Tikrim ati Raji Rabi
Dunia di mana bangga anugerah desa antena alih-alih sanubari Dunia di mana bangga buka sepret pangantena Iya di mana bangga iya pangantena alih-alih sanubari Dunia di mana bangga negeri serta antena di mana bangga aku ada antena sanubari Dunia di mana bangga aku ada antena apa Tuhan ini mata Tuhan wilujeng anak ini itu geni rombongan atau suci hayu ulang apa itu geni para tamu kesarupi pakai wilujeng hei turun ayah di lemburung ayu ulang apa air panas hei siap tuh tadi ayu kurang apa-apa air panas itu pakaian ayu kurang apa-apa Aing lagi ke pengungu hujan. Sarua aing beka motor hujan bisa. Alhamdulillah. Kurang juga merasa kehujan ah. Di mana ya teh Aki? Di Pangkalan. Pangkalan Udara. Rombongan di mana asal? Cipta Mekar, Kecamatan Sarangpanjang. Alhamdulillah Bos Beas. Mohon. Aya anu ti Pondok Bali Bos Beas aya. Aya. Alhamdulillah mohon. Didukung ku Udin Gedos. Iya, aduh alhamdulillah mohon Kang Udin mohon. Alhamdulillah. Juga merasa gini sakedeung ah. Nyuguh cenah. Sakedeung. Sokeun bae masuk ge. Eueuh puja. Alah. Pakai ulang do hujan. Oh, ih, gimana tuh? Hujan barokah. Barokah mohon. Aya parukuyangan di dinya. Oh, parukuyan di Jawa make. Pohon teh minta ka panitia aing. Aku kedua panitia teh salah. Aing teh minta tinggal di pohon. Ayah.
kela aki. Naon sia teh? Ya teh nu kadiukan teh naon asa nyeri asa seueur ya aki ya. Anu kadiukan? Heeh ya tina asa seueur kana angan ya. Magajar. Sini kanyut kadiukan sia teh. Ya ampun. Dari kanjut Pak ulah mas. Kanyut mah layar kan itu. Pakai layar kanjut. Kayak kanjut mah Cing, sia. Kawan di wae sia teh. Eta sia dina kantong gandeng kerangkring gitu sia naon. Cik cik cik. Wah, Cing baca sia. Sik. ini mulai ya dia. Sik naon sia kana baca. Mau anu pesen beas mah kitu ka aing euy. Minum ora aya sia pesen dia. Bawa aing. Ih, Cik cik. siang amok ieu. Ah cik. Joshua aing ieu. Cici ere sia. Ih, aing si siniran anjing. Baca sia naon sia. Dileres ka kadungora. Dua batu daya kolot. Terus Ani es di lumora. Ani nyatu di lumora. Ya, aing anu kitu teh pagawean nayaga. kayaga gitu. Mah kepimpinan ya. Cai herang, cai dalaga. Aya nu heran. Ku herang kanyut di toha. Ya kalau tahu kalau ya ini. Cicing kena gua aja. Cing ang kukus daya sing halodok. Mudah-mudahan sing halodok. Ya. Pangantena sing waluya. Amin. Pananganana sing daratan. Amin. Bapak hajatna sing sarehat. Amin. Itu aku aki sing urus rahayu berkah selamat. Kalau berkah sang rumohon paguru yang bayu tanah kasangkata. Itu nang lagi. Itu nanti para kia. Itu. Pakidul kayang gunul. Sangkaler kayang gawe. Kawetan katubang ketang. Iblos kakulon. Kakulon katubang jabong. Berarti cek perhatikan sarang lainnya. Mudah-mudahan si mulut raih pada sahabat yang di keluarga bisa cinta kepada saya Roma. Amin. Amin ya Rabbal Alamin. Udah bisa. Capek. Ini kalau siapa orang Pangkalan, wah sekali cukup capek aja deh. Ini siapa guru bisa hujan mantek. Alhamdulillah ini siapa kau dulu orang Pangkalan. Orang Pangkalan ke Pak RW, ke Pak RT. Yang tadi bisnis yang samping sih ngerasa ngewen kado tadi urang dia ya panangan terarang ke capek keras bebek itu deh susu asarayun siang mah mundur ke di Batak tahun ini cakap kurang Pangkalan apa bapak pede Pak Uyay ayah
dompret. Aduh, si Melo si Juni. Goyang dompret. Goyang dompret. Aduh, kalian ini, Aki, iya nomornya mau digelis-gelis teh menang di mana itu? Di pangkalan gusik didinya aing. Aduh, sampai dia tahu kena trip teh, merenya teh ampun. Aduh, ini siang abut banget. Oke, Aki, aduh siang. Aki siapa gitu mah? Tuh, cek aing kayak aduh, Aki siapa disiksa, aduh. Itu Aki bisa dulu. Aduh. Itu Aki. Aduh. Ini dia ampun. Aduh, kata itu. Aduh, gelut. Aduh, kanyawa. Aduh. Aduh. Dangdanan Ki. Aku lunas menang dangdanan gitu mah meureun. Aduh, karakeun saya ke Pak RT. Aduh, ke Pak Kadus. Kelo, aduh pas gelut di wae eta. Nah, galak kelo sia. Aduh, itu gerak bisa Ki. Aduh. Susu aing geus sabeula susu siapa? Susu. Aduh. Naon tuh ini. Aduh, nah itu. Aduh. Ampun. Aduh. Pangirawe susu aing. Geus siap-siap lah. Tuh, Kak, bos beas lah. Goyangkeun bos beas nyawer, bos ya nyawer tah. Aya bidene aya. Itu lah itu. Itu lah bos beas. Tarik mah. Tarik lagi, nyawer sia. Alah goyang saya. Hajat segala hal bekerja. Dicucu panganten ibu hajat saya. Aduh iya, Aki hayang disawer. Disawer alah goyang saya. Hajat anu bekerja. Panganten anu kasep saya. Bagi dua saya goyang saya aduh bahajat dihatur nuhun ibu hajat sayang teh aduh ayah dihatur nuhun alah goyang pindah tadi pindah alah goyang ayo ulang pindah kapan ambil sayang manten dihatur nuhun aduh ayo pindah pindah ka urang bakaran ayo maju urang ka bahajat bakalan anu bageur teh ibu hajat anu sayang teh hayang disawera goyang sayang bahajat hayang disawera bahajat tadi cuma maduit oh siapa nu bageur teh aduh ieu nu bageur teh ibu hajat bakalan sayang bahajat anu bageur teh ibu hajat anu sayang teh aduh ieu dihatur nuhun geus teh fitna sia anu bageur teh ibu hajat dihatur nuhun. Binuri hidayatika Allah Zamana walatal argoka ya Rabbana Allah binur saksika. Panitia siap-siapkan kursi, panitia kursi dibadiskeun deui kursi punten panitia.
Mangga panitia kebetulan di kursi. So kursi disebutkan di bereskeun. Mayun ka pelaminan, mayun ka pali wetan. Bagja kasep anak king jemati hati udah tapi orang doyan malah tinu kapi hati campak kali dan nama Musa ketang tawis kanyahan jadi bapak tawis kasih itu jadi itu Bagja kasep diantuk di kamar tidak jadi Bagja surga dunia mugia kebahagiaan begitu anu bade Kemudian di kamar ini ada goti parentok Jawa di Cepong datang awak kebajaran gerak seorang dan silu gerahan malapi Jawa di nyempain hati campakannya nyetang rasa Waluya anu bade pamantenan